Unong wat jing tip da ka any RTI ba dispersing na ni ramaham gi pait ba bagi dai ban husir bagi thet jaka yo ba ka pisa kan chusep ai khamaka ham klan sklat patai ke bor mata ka sngi rengkat ke jing tip ba yo da ka RTI ba dispersing long bagi pait ba kathang sky jaga was chanti his kaya thu ba ka bai jaka ban siu blasim da ka company Indra Dhanush Kaskrit Limited ban penia yau kas pailan kalong khatsan spa si square put ane si put saudang hanrei ondra yo yak jingtip na DC office west chanchi his kadai tang san pho tengka si put saudang ulong bakat kum ka RTI ba yo lum na office deputy commissioner jawai lalap bagi pat ba ka thang sky kira shathok ya ka bajaka na kaptaban penia jiki kas pipeline brasim da ketiga company Susu lang bakat kum ke jingethu jong ibreu hakabidai berkecing sim jaka ke soka Western bypass lasyam bakador ke jaka kalong sanspa hadu onreu spa seafood saudong handai kumnu ke soka kelak sil yang syakiwei pat ki jaka ha kejuk ke pol ong bakane kadai ka jing pensyai pat ba syaki breu badon jaka hakabri honyo trep bakidai ban husir khamtam haka interstate corridor kaba mentaka dangya nadu mau khanu syadu sisya haka jinjingai ke basis pa anu pureu kilometer kani kani ke khubol ke badon kami ke pajba haka tege jaka bagi dai ban husir la ong ba dispersing rani roi thu ba ka jaka ha upa shillong hajan ke bolmanik bat ka sunset kadon haka kam mukaduma kat kum ke report na DC office shillong kat ba ka jaka harus cottage ala aiwa syau jakiram kebrakut house name kat knai spa anu phenyo handai house name ajasan lawan kam de wei ka kong Rosemary Maulong berhasil ke bajaka handai wei urang ba ratet ke jaka wasap te jaka na kada bembiang gidulil halo kan ke jaka one since press clock bede weka bentar bede weka ka RTI report di suam question report nga suam tu pi ba ni ka RTI ka dia hadian ba ayo jing ujon na ki beriu ki badan jaka sintan talaskin nongkro ki omba haka publik hari nani haka ka jing kendu ki omba ka bajaka na taba ban penya ini pipeline kas pipeline kebasim dari ka Indra Kaskrit Limited yang ba katan spa square feet kita lagi tuan yang sunslong dengan jomna tengah met kata lagi orang jongki tengah lalai ke RTI apa office jong deputy commissioner Jawai hadian bang layo nak ahli report ini ahli report ni bang yo apa isi juga nyata hill kalau kita melamudur ba naka khatsan spa kaba lese kisah thok de kata matip dari ka konga report ka poi menasaka sanpro tengka square feet di kenika kas pipeline kaya aduna kawati Sursilsa kenika company Indranus Kaskrit Limited lese kala bende bekla thok la chukori patba lani kade ka ridu ka hakajin shai bankheni ka dor jong kitra jaka kade kamram jo state government nama ni kade ka khindo kade jong patba kade ka tribalan kade ka kamra jo state department nang bau deputy commissioner bat nang bau BDO bankheni ka dor jong ki ka bajaka na banta gino project ki bawa na koki tribal area. Dengan susi kalau mah ini kan report ini lah tuai syai apa nongkro. Ini lah shen bakador jom baik jaga kalau tam santam aduh jumpa kas sekolah. Teta kalau baik ini kejing nas masnyo ini report kalau kejing yang beliau bakal nam dagi beri berundur tuatan balese baro na do na pokawati susisha wala nga hakani ka jing sha thok hakani ka pol ha jing sha ka jing lap jung jing ethu jung dibriu kiba simjaka ka kormen hitai ka western bypass la shemba ka dor ka bajaka
Namdan puha tipot dari nagi beliau ki om ba kabaja ka siu adu sun spa adu ndu spa chi square feet. Ti ini keju kajaka ni ha keju ka tribalan ni ha keju ke sarkar balai sekiwe pi ai san ka square feet balai Shatai Western Red Pass PI di Sun Spa di Spa seperti Navy Captain Julie Bahe babu yang stakeholder kebagai jelas kadai jelas siang ni kadai bagi don di banjirnya banyak pamlang lese ka abang mentar mama kaji kena sedlong hi utana kena suruh pada kiba syong apa taksi dan ni kiba kaktin kini ngapsi bomba kena kam kebaya yang kedilmen kiba ai mithai dan ning ban mun ki om ba baca ka kam he telesi kala ban long kumtar ko kena ibring tip ngrei na kalam jonga aktivis kane ka awareness bat kade do ka shakuriao ya gibriyo kantang kasi ki bedon jaka apa ka brio trap banan ni shakmat to ya husia Toya Rusia, kamtam kene ka high speed corridor, kaba mentak under proses, napo mau kandung, napo riboi schedule sa, cerita, ajinjingai kaba cispa, njub kumta. But kene kadai kubur kaba donkam, na betai pajak baro, ha kitu jaka kaba ya kene ka high speed corridor, ba Akapor bawan publik hari, oh yang lagi kadang ke finalis, kapal apoi kapal penmi daga national highways, apa Shillong kapal penmi finalis, di nangis cuma, apa kadang publik hari, akan tuai kipat kibayat, ya kena suruh, ba kibriu kipade, apa disi office revenue beran, ba ringkad video, ba kinuara ya kan notification, ba dia untuk saya cepat ba. Katno kador PCO ya kabaikin dewi syaitan. Kenang balai kumba syatok ketika jinya tu tukas tu podcast na jintok basan kasan spas seperti poi benban san tengka seperti. Kalau kerja susi, bat kalau lu kamtam ni girulo mi dan kendo asyik ajar araja layaja. Gidan kendo kenyak. Tidak ada kerja pun kena kapot kanong lagi susi ya kita ada kita senang ikut kasih ikut kala jom kerja kerja kita. Tiga ni kadai kementar kemudian bapi baru ibatip bat kumbang kalai itu ya pi baga baja ka po Western Bypass kalau Sun Spa atau Spa square feet di sertai di Poisan Pro tiuta be ba pina ni smat be bapi punya usia pindai berailat yang jelek itu napoka jibrin men kam tamu video di grassroots bisa bankennya kadar kamu te data hi bangawan ni proses tang tai na kalau ni apa dan mentar dengan ya saka bat kejiman press club ha kini ki tenai berada bagi dia bekerja ka te poselong hadian bangalai RTI do live na sa na jumai report te hadian bangalai hadir abo deputy commissioner di Kasir ngalayo ay kini ka ate report bat ka ate report ne getu ba kajaka hante po jan bermanik bat sunset kanang don po apeng kejinya le ko demah te kini ka ate report bangapan kalau kejing grup jaka jong katuk kene gibriyo untuk om sala banai galis jong kita gino tampot dikatakan dengan report kebanyakan na DC office habis ketika kendung tepo posilong habis pada ketika rus ketik ketika jom jibiram ba lai tu yang apa bahan te lawan kelim dari rus meni maulong habis ketika kaba simwai do jibiram kebelakut kali sausnem rupnyo Te rupnyo hadu prakulai undan wan mi laban kelim kita jaga. Te hendrai hadu arjasan lawan ini
smi rosemary molong ban kam yang tinggi ka padahal ke jingkam jong ti rosemary molong me thu ka te report la siu no ya ka bai jaka nadu arhaja apo ra de jingkali kalong ba kanero ka dei kajing maham bat kajing long jing kentu ya di lutia jaka apa ki kendo kemudian jing dia markum malong te ko kendo jong garus beri ru na kalian jong ubabom na de thir di jaka ga ba lais pa square ta ba na de register ro ko revenue zone de ko susi kalong muru long bikin mal omla ban yo itu jaka ti kata kadai kebentak kalang dong aktivis nak kentu yang baru ada berarti duka kamusiar bantiet di jaka badon kerja dan ni jaka kaba klaim da pensya na kirang basnong bagani kadai jaka jom tau kata kadai bang yo report ati report nang tai report di office bat kabalai kadai